Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Mom! What are those noises down there? Юу бэлээ. Who's a good boy? I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife, so I just offed him and his entire family. The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Зэ ямар ч нэг ажил авах шиг л боллоо. Тэрнээс өмнө гэртээ танилцдаг. Энэ л миний удалгааны өрөө юм шиг байна. Elena, she's still in the hospital. Хүүхдтэй юм байна. Хүүхэд нь эмнэлэгт байгаа юм байна. Зяад. Ихнэр минь багтаа. Бага хуурцад болоод байгаа юм. За компьютер дээрээ чод ажиллаа гэдэг. Энд нэг өрөө байгаа багтаа. Тийм байх. Ажлын өрөө. Ducks are also called waterfowl because they are normally found in places where there's water like ponds, streams, and rivers. Doctor. Ducklings younger than 10 days tend to swim and walk as a group, always close to their mother, to avoid the attack of predators. Ducks have been domesticated as pets and farm animals for more than 500 years, and all domestic ducks are descended from either the mallard or the Muscovy duck. Ducks are omnivorous and will eat grass, aquatic plants, insects, seeds, Nice to know not everyone thinks I'm a loser. and other types of food. Ja, Mr. Castle. За дахина. It'll be a long night. Ирсэн үү? To find the way into the villa. Third, dispose of the bodies. Таван шиг устдаг гэнэ үү? 5 хүн алагдсан юм уу саяны байшинд? Ишээ эхлэрч эхнээс нь Locked. Maybe the pool boy has a key on him. Holy fuck. What a bloodbath. Оо. Цусан далаа болсон байна шүү дээ. Пүүл нь яаж цэвэрлэх юм?
Пүүлийг хаслаа нөө. Таптэй дараа. Да. 3. Хог цуглуулах юм байна. Ширхэг хог цуглуулах юм шүү дээ. Яасыг хонгоо вэ? That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. Шаарчлахгүй юм тий. Нэг ширхэг хог дутаадах юм. Энд пицца алдчих. За. 2, 4, 5 цэмэр линий материалууд байна. За энэ томпонд усыг жагаад цаснуудыг угаая да. Энд ч тавьчих. Тэндээс эхэлнэ. Яг ялзуулч. Цагаан нэрхээсэн. Ой, сахчлаа шүү дээ. Ядраа. Алуу энэ. Дахиад асгачлаа шүү дээ. Алуу энэ хогоо энэ дээр тавьчих. Чаас. Пүүлийг нь тэнд нэг хүрээсэн тэндээс энд сорох юм байна. Зя. Nice. Good job. Янзын цэвэрлээд байгаа юм шүү. Цогц. Клиник авч. One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. 12 метрийн цаанаа ач гэнэ. Машин руу аваач юм бах та. No need to thank me. Одоо дуурайнд гацсан. Цараа. Тулгуур. Энэ бутаас нас заарчлаа шүү дээ. Энэ хата. Тэгчилтэй. Трай. Цэвэрсэн юм.
бодохгүй. Эндээ л бодохгүй. Тэгэр шүү. Энэ авир байхгүй. Дэлгүүр олоо шүү дээ. Maybe a short circuit would do the job. Тэнд нэг хаалга байсан. Тэрийн гол хамгаалалтаа сонио болсон дэлгүүрээрээ. Тийм байна. That should open the main door. Шууд гоё аймаа янгалаад эхэллээ. Nice. Шүү. Нөө ямар тасарсан байж юм бэ? Ваа, Монгол лоо. Хулгаал гинэ. Хулгаалцсан. Тэнд нэг кисэд. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Маань юу. Янзын зөвхөн биш. За эндээс ус авчих юм байна. Энэ юу нэ? Looks like I'm on a key hunt. These doors won't open themselves. Тэнд нэг бас цогц. За тэргүй нэг цогц. За эхлээ хаваад үүсчихлээ да. Idea somebody's after her husband. Tried to make that call, but ran out of time. Тэч Монгол юм уу? Монголч биш. Вау, заас шүү дээ. Гурван биш. Янзээ. Оо яана. За цэвэрхэн туур арчих газар байхгүй юу? Хинт нэг өрөө. Is that the surveillance room? Тэхээ нэг натлаа. This message didn't age well. Yes, Mongolia. Oh, энэ бүр бац. It might be worth something. Зэ. Дээд давхар. Дээд давхрыг бас цэвэрлэх юм биш. За, доод давхраа хэлээд бас задах. Энд нэг өрөө байна да. Jesus, that one was torture. Oh my god. This was not a drill.
Handy for breaking bones. This one wasn't enough. Oh yeah, sorry. Яа, за цэвэр. Чинээр хэлээ цэвэрлэж байгаа гараа заяа. A lot of stab wounds. Some drill marks. Easy to see it was deep. Hi, Mark. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's? Ажил маань дуслаа. There you go. I should use a sponge. Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Ой нараа. Привлэйч. Цаак нь. Дотор мухаараад бүр зүйлтэй бүр яава. Биш дээ би айл руу зөвлөжлээ. Дотор мухаараад хэсэг завсралж агаад ирээд цэвэрлж тоглож байна. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Ось. Keeping calm is the best I can do. Сноо. Татэр айник. I need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Навшаа. Даашаа бас цэвэрлэх боллоо шүү дээ. Яадаг харгайвэ. Өнөөд идэл асуулгалж болох юм шүү дээ. За, тупук авчи. Доош буухаас та навшиж. Би сайн нэг түлхүүр авсан те. Нэг авчих. Дайл өрөө авал энэ өрөө. What do we have here? Compulsive gamer. Oh yeah. Gamer.
money. Oh, Yana. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now, that's what I call immersion. За машин руу явъя да. It was nice not knowing you. Нэг цогцс маань цогоор унсан байгаад байгаа шүү дээ. Тэрийгээ цэвэрлээ. Can't really call it a soft landing. Яа, цагтаа машин даа. Амчих нь очт. Шалны аван гаяалаа. Hard to imagine losing a child like that. Хага. Хамтаа авч явна ч